guys, sebelum nonton videonya, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Jangan lupa like dan komen ya guys. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami The Caur Family. Teman-teman, lihat deh pemandangan gunung di depan bagus ya. Tapi kali ini The Caur Family bukan mau jalan-jalan ke gunung, masih lanjutin jalan-jalannya di Pelabuhan Ratu guys. Kemarin kita sudah jalan-jalan ke Geopark Ciletuh. Seru ya? Nah, sekarang kita mau jalan-jalannya di pantai Pelabuhan Ratunya. Untuk kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Dan terima kasih untuk dapat menonton video The Caur sampai habis. Sebelum ke hotel, kita mampir makan di restoran dulu ya guys. Semuanya udah pada teriak lapar nih. Kita makan di dapur Muara Kenari Restoran Seafood. Di pinggir pantai guys. Keren banget sih. Iya. Ada wifi-nya nggak? Mbak, ada wifi-nya nggak kan? Passwordnya Muara Coast. Apa? Muara Coast. Ini view langsung dari restorannya guys. Langsung ke pantai. Bang, ayo makan bang. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Nah, ini kita udah sampai nih guys di hotel yang kedua. Naik ke atas pakai tangga guys. Kayaknya nggak ada lift. Si abang udah bawa-bawa selimut buat dia tidur. Ini ketok nih. Yang mana? Ini ketok. Gelap amat. Iya. Assalamualaikum. Ada nih. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Halo Caur, wow. Kita udah sampai di hotel kedua guys. Lihat pemandangan pantainya langsung. Kalau ini pemandangannya langsung pantai dan kolam renang. As you fade away.
Aduh abang, begitu sampai langsung aja berenang. Seger banget ya bang. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. What am I to do wrong? It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Langsung jadi sekarang. Ya guys, ini kita mau berenang lagi di pantai. Tapi panas banget nih. Cuma padahal ini masih belum terlalu siang, tapi panasnya udah nyengat banget. Wow. Airnya aja panas banget diinjak. Anak-anak nggak tahan jadi dia langsung di air yang tidak berair. Wow. Dek, jangan jauh-jauh, Dek. Dia apain guys? Coba lihat. Logam ini ya? Wow. Abang Kayak gini dapat emas ya, Bang. Oh, lihat guys tuh. Ini apa ya? apa itu? Itu apa? Nggak tahu. Coba ya Ji, masuk Ji, udah muat belum Ji? Oke, langsung guys. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kasar-kasar. Iya, iya. Bisa gini nih. Oh. Ntar disisain pas itunya bagian pala. Ini ntar buat kenang-kenangan di foto Ji, seru. Ntar Yoji pas kecil. Nggak buat kepala nih, buat kepala, buat cantal. Ntar diinjak lagi Ji. Cantal kepala. Tolong. Awas kena mata Yoji Bang, pelan-pelan. Ya Allah, ini udah kayak kuburan. Retak-retakin Ji. Biar rapi. Bisa nafis lah. Oh iya ya. Nah, guys, sekarang kita lagi ngubur Yoji. Yoji sekarang lagi dikubur hidup-hidup, guys. Habis ini kita mau selesai mandi. Dek, Terus gimana sholat rasanya, maghrib. Dek? Hah? Enak. Gak enak. Berat Rasanya nggak? Kayak gimana? ditindihin nggak, Ji? Iya. Kayak ditindihin. Ayo abang injak ya. Berat. Jangan dong. Abang. Udah. Ntar. Foto bukan mami. Ayo nih, foto nih. Mami. Di tapi. Buat ini. Ntar buat DP itu kan di apa? WA Yoji. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Yoji udah ini. Bang bilas dulu bang sebelum naik kamar bang. Ayo bilang tuh. Ini, Bang. Oh, ada ini.
Sebelum kita berenang di kolam renangnya, kita bilas dulu guys, biar bersih. Iya, orang udah mau maghrib juga. Jamur. Dalam banget tapi katanya tuh. Masih sakit nih tangan abang nih. Itu kayak mayat tidurin aja dah. Guys, itu apa guys? Mayat guys. Kayak keranda, batang guys. Dan ada orang gitu, ditutupin kain. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kita lagi jalan-jalan malam guys, menuju rumah makan seafood. Nggak jauh letaknya dari hotel dan kita jalan kaki. Yoza sana. Waktu sambungan habis. Apanya? Jadi ini pas kita sambungin nih jadi blok kayu. Kan kita juga bisa. Halo guys. Nah, kita tuh sekarang lagi mau makan di Gelora Seafood, adanya di pinggir jalan. Ini tuh kurang lebih 5 sampai 6 menit dari hotel 77 Sunset Plaza. Kebetulan kan ini udah malam, abang juga udah lapar. Dari tadi tuh dia request pengen banget makan kepiting. Nah, kebetulan di sini dekat hotel ada seafood pinggir jalan. Ini di belakang aku tepatnya ini laut guys. Cuma karena malam jadi nggak kelihatan. Nah, sebenarnya tadi mau keluar, mau cari-cari makan di entah di mana gitu seafood, tapi berhubung udah malam ditambah parkiran mobil di hotel juga udah penuh. Daripada nanti pulang repot parkirnya, jadi mendingan kita jalan kaki. Kebetulan ini cuma 5 menit. Tadi sih lihat reviewnya di Google sih katanya enak. Nah ini guys, udah dateng. Ini kepitingnya. Wow, ada kerangnya. Udah mau keluar. Oh main dulu lah dari sini. Di sono enggak. Terus ini ada udang saus pedas. Saus pedasnya kacau ini kayaknya guys. Pedas banget. Habis ini pergi. Mantap. Pergi volumenya. Yozi, yuk makan yuk. Oke. Oke lah. Mantap. Guys, kita makan kepiting nih guys. Enak nggak dek? Banget. Udangnya gimana Pe? Enggak, pedas banget. Pedas banget. Salah bumbu nih. Salah bumbu, nampol ya bumbunya. Harusnya mending saus padang atau saus tiram lah. Ini saus pedas ya. Saus pedasnya sadis ini. Wow. Wah, abang semangat banget nih. Nah. Ludes. Nah, dia udah pada kecapean nih guys, udah tidur. Oke guys, ini last day on our vacation, the Caur family. Ini hari terakhir kita
kita jalan-jalan di Pelabuhan Ratu. Saat ini kita mau check out dan pulang ke rumah. Cukup sekian jalan-jalannya guys. Terima kasih sudah menonton acara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.